Bitakose mahali anamota lituma mahali hajirika tuba. Kanipiga kidogo mimi na motare tukavuka chini ya kukufa kitu. Nije nasema no ndio huko gani nafasi amuta na sasa nilitaka nirudie ikafanyika vile na nilichukua motare tofauti. Kwa ile yote Mungu anafanya, nashukuru Mungu sana. Tapatia Mungu utukufu. Karibu sana. Mungu akubariki. Haleluya. Amen. Mwisho tulichukua na safari tukaenda bila mtoto. Nashukuru Mungu tunarudia kwa amani. Mungu apewe sifa. Wengine nashukuru Mungu wakati watoto walianza kufanya examen. Niliomba Mungu, nikamwambia Mungu, mtoto wangu anasoma kwenye internat, akishinda inaweza kuwa mzuri, mimi nitashukuru. Nashukuru Mungu kwa sababu mwaka inaisha akiwa kwa alama za uzuri zenye ziko juu ya makumi saba. Ingine nashukuru Mungu. Mtini kwenye bila tumikiaka pale kwa mwezi ya 6 alikuwa sema tunawapatia miezi 6, nyumba zimezeeka na kutoka hapa. Niliomba Mungu, nikamwambia Mungu, Mungu aonekane. Mwezi sasa ilikuwa yamalizika, akasema tunawapa mwezi mmoja kwa kutoka hapa. Nikatiuliza fasi tutaenda, nikalichanga kwenye kichwa. Kabla watu wote tunaomba pamoja muombe hii kitu kimalizika, tashukuru Mungu. Walikuwa wanatupatia miaka karibu sana. Ndio tunashukuru Mungu sana. Nashukuru Mungu, mupatie Mungu yote. Asante Mungu na yote. Haleluya. Mupatie Mungu yote. Haleluya. Sio kama mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Akazanga shimana cyane. Nashukuru hapa nikisema kushukuru Mungu hapa. Imana ikomeje kurwanya intambara nyinshi mu rugo rwanjye. Mungu anaendelea kupigana vita mingi kwa nyumba yangu. Ushize kuri no masengesho. Ile siku iliisha tulikuwa hapa kwenye maombi. Kwenye kusinga ya nyuma Imana ishahada kuvuga ngo irwanya kigeragezo mu rugo rwanjye. Kwa siku ya mwisho, kwa unabii ya mwisho, Mungu akasema kwamba Mungu amepigana vita kwa nyumba yangu. Mukanya gato Mungu wanjye barampamagaye. Kidogo kijana wangu akaniita. Ndashima Imana. Sema nashukuru. Ukayarintanye ajali ilikuwa imenaona cyane kabisa. Imodoka irankubise, gari ilipiga, nsigaye ndi muzima, lakini niko mzima. Birantangaje nanjye inanishangaza. Yampamagaye rwose ntarasohoka. Aliniita na kagari hapa na akaondoka. Ibyo nishimwe ile shukrani. Mungu asifiwe sana. Nje gushima Imana kandi umukecuru wanjye yararwaye cyane. Shukuru Mungu kwa sababu baba mzee wako alikuwa anagonjwa. Kuba uyu munsi ashoboye kukandagiza ibirenge bye hano. Vile anaweza kukanyaga miguu yake leo hapa. Harimo mdogo nawe maze iminsi arwaye, n'ejo twiwe kwa muganga bimeze nabi. Mdogo alikuwa mgonjwa na tulikuwa ndani hospitali. Bashobora kubona kandagiye muri iteraniro amekanyaga tena ndani ya mkutano mmoja tunashikikanya yuko ari utahane ukira. Na hakikisha kwamba karibia ameshapona. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Nasema asante kwa Mungu wangu, nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele. Amina.
nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Haleluya. Amen. Oh, haleluya. Amen. Nashukuru Mungu kwa asubuhi ya leo. Kwa amenitika na tangazo ingekuwa imepita zamani. Ambia Mungu ni nini? Asubuhi nikaomba Mungu, aenda kwenye dushe, nikamaliza. Wakati kidogo sana nilichukua koropo juu ya kukoropa, nikaanguka chini kwenye dushe. Kuna mtu alikuwa pale, nikapika mgongo chini na nakuwaka na shida ya mgongo. Kasikia akili imepotea, nikasikia woga. Nashukuru Mungu kwa sababu Mungu alitendea mema. Alianguka kwenye dusha kata watoto. Nashukuru Mungu kwa sababu amenipa siku za mwisho. Mungu wa mbinguni apewe sifa sana. Haleluya. Asante Baba. Haleluya. Patia Mungu utukufu sana. Kuri Imana iragikwiriye. Mungu anastahili. Mungu anafanya kazi ya nguvu ya ajabu sana. Isenga kugeza mpaka. Taombaka Mungu mpaka mwisho. Nagiye gusenga. Jana nilienda omba, Kwiga mu masengesho. tukashinda kwenye maombi. Imana irambwira ngo hari kikoze mu rugo. Mungu akaniambia kuna kitu anafanya nyumbani. Imana ishimwe. Kasema Mungu apewe sifa. Ngeze mu rugo, Imana kwinjira mu nzu. Sasa nifika nyumbani, wakati niliingia kwenye nyumba, Imana arambwira ati hano hageze umwana. mtoto kaniambia siku nifika mtoto, Yicara mu ntebe akora kurikura. akaikala kwenye kiti akagusa kwenye umeme, moto ikawaka, Kugeza burazi. kisha ikazimika. Ndangije ndavuga nti niba byazime Imana ishimwe. Sema kama nilizimika, Mungu asifiwe. Ndamanuka nza mu kazi. Nikasuka nikakuja kwenye kazi, Ndakora ndataha. katumika nikarudia. Ngeze mu rugo nsanga harafunze. Sasa nilifika kwa nyumba nikakuta inafungwa. Ndavuga ese umwana nsizahangaha agiye. Mtoto mwenyewe nimeacha hapa nenda wapi? Arampamagara ati mama ndi hano. Kaniambia mama niko hapa. Uko ndamubaza ese ko wakunze kandi uri hano mu rupangu. Kamuuliza mbona umefunga na uko hapa kwa upango na mama? Ati kubereza Imana icyubahiro. Sema patia Mungu utukufu. Ese kuberi? Aseme kwa nini? Ati kubereza Imana icyubahiro mvugire ibibazo. Patia Mungu utukufu kisha nikwambie nini nafanyika. Byageze saa 12 ajya kugura isukari. Ilifika saa 12 akaenda kuuza sukari kwenye botike. Asiga umwana w'uruhinja mu nzu. Acha mtoto wa kidogo bebe kunyumba. Ubwo yagiye uko yishakiye agaruka uko ashaka. Alienda kisa napenda, yinjiye mu rupangu baramuhamagara ati ngwino tukubwire. Sasa ingia kwenye rupangu, watu wakamuita pia tukwambie. Yinjira mu gikundi, yakura yakomeje gucumba imbere. Ile ikura iliendelea ndani mure ndani kaosi moshi. Imana yamukoreye maravuga ati reka nje kureba uko umwana ameze. Acha niende kuna kisi mtoto iko. Yinjiye mu nzu asanga umwotsi wuzuye mu nzu. Akakuta moshi inayala nyumba yote. Ese yirukanye ndetera bebe aramusoma hanze. Ahita atabaza bahita bafungafuna umwana aratangiye gufungafuna. Kuteza hewa. Ndashima Imana mwimere. Nashukuru Mungu. Hashimwe nazanye ariko nzariza. Imana mwimere. Leo Mungu patie. Ndabizanga kuri
Haleluya. Shimye Imana muri iki gitondo, Nashukuru Mungu kwa sababu leo, shimye Imana ko izi kurinda, nashukuru Mungu kwa sababu analinda. Imana ishimwe. Ku cyumweru ndi mu materaniro, Umunsi wakati nilikuwa kwenye ibada, Imana yarambwiye umugabo wanjye accident. Mungu aliniambia amelinda mume wangu accident. Yabaye nijoro saa yine z'ijoro atarataha, Ilifanyika saa 4 ya usiku hajakuja, numva umutima uransimbutse, nikasikia roho inastuka, umutima urambwira ngo ninsenge. nikasikia roho kuniambia niombe, Ndangije ndasenga ndamusengera, kisha nikamuombea, nkomeza gucyaha umwuka w'impanuka. nikafukuza roho ya ajabu. Ukuntu byaje sinzi ukuntu byaje, Kisha ilikuwa ndani yangu. ariko shima Imana kuko igiturebera ko kitari, Nashukuru Mungu anatuonea kwenye atuwezika. kahaba Imana Bwana asifiwe kwa sifa. atashye rero saa 5 z'ijoro, Alirudia saa 5 ya usiku, ndamuhamagara ngo ubu ngo babirangiye. aliita kwamba ingekuwa imemalizika. Kandi ngo nafashe umumotari ngira ngo ni muzima, Nami nikawasi iko kuko mtukufu, wa mumotari yari yasinze, alikuwa mlevi. ngo moto nabona igiye kutureza ikatwambutsa muri Sebeya. Ndio nilikuwa naona inataka kujisha Imana yahabaye, kusema Imana yahuye watoto pale akazi, ameonyesha yongere yanjye kubaho, ameonyesha kazi kuonyesha usiku kwa Mungu. Tunashukuru Mungu amefanya vizuri. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nanjye nshima Imana Na mimi nashukuru wa Mungu, kane w'ubushize siku ya 4 amapasiteri iliyopita ambwiye ngo nsengere impanuka pastor aliambia muombea ajali kwa nyumba yangu, mume wangu. ku cyumweru yaratashe ambwira ko hari havuze gatoya ngo amanuke muri Sebeya. Dimanche alirudia kaniambia kwa kidogo angeshuka kwenye Sebeya. Yaraye ari gukora noneho ku Alilala iko natumika simu. agatotsi kamufashe Usingizi. ashiduka mbese imodoka yahengamye agiye gukubitana
n'ifuso yari iri guturuka alishtuka gari ikatoka pale karibu na Serena. ariko nshima Imana yuko Nashukuru Mungu kwa nahise sababu nshituka gutya nsanga ngiye kubitana n'imodoka mpita nilishtuka ikawa na gari ikapita pembeni. abimbwiye ndavuga Mana Aliniambia abimbwiye ariko mbere yo kuva ku rusengero naje kucyumva mbaza nashira amavi hasi nikapiga magoti chini ikawa Imana ishimwe Mungu asifiwe. Satani Nikasema warambiza shetani ariko nta nubwo uzakora lakini hautapoteza. umware Utapata haya ejo tuzagenda gusangira mu rusengero kandi sinzabura changia mu kanisa na ntangira kuba n'amafaranga mfite Bora sina kana pesa mfite ngo nge ejo nzagende gusenga ejo hauna pesa gusangira nasema kwamba tutachangia avuga nta mafaranga sema hana pesa ariko nzareba ukuntu nitaangalia mbere yo kujya gusenga uzanza wambwiye mbele ya kwenda kukanisa utamwambia burakeye nshaka kubyuka asubuhi ikawaduka sana mpaka kule kuomba kwakundi maze kumuhamagara ariko umbwira ngo reka nshakishe mwohereze Yesu nilikuwa namuita nasema nahutse sana nisimama ngiye kugenda numva akaguru kabaye kawo sana nitaenda nikasikia uguru na kale kazamo shokwe ukakuya ndani shoki ngiye kugaterura karanga sana nitainua numva kararemereye cyane kasikia iko nguvu sana sawa Mungu si wahangaha naza Mshipa ya hapa kugakurayo sana nataitoa guhera mu gatirigo nasikia kutoka hapa kwenye mgongo hari ikintu kimeze nkaho kiri gukura kuna kitu sana inakokota hivi gasimana yanjye kasema Mungu ni nini ya Satani ejo niriwe ni yule shetani mwenyewe nichezea Mungu nikashinda niko nachezea Mungu mera gutya sasa kunaacha shetani nipiga vita hivi banguye hasi nikaanguka chini hasi navuga sasa nilianguka chini nikasema Mungu wa mama Sandrine yizera inkure na mimi alitosha hapa kumeza gusenga nikaomba mpamagara umwana ngahamvana nikaita mtoto alitosha kandi hapa waje arahamvana wakakuya kanitoa ushobora kuza gusenga ngenda mu kuna sitaweza kuko nikaenda nikalala iwe meze gutyo unaona niko vile senga nikaomba nasikia na mtoto umwana ntabwo yongeye gukina mtoto acheze tena ndavuga mana ko nasema Mungu mere nikaita mbele mbona telefone ntabwo ari kaona simu nachukua tangiye wa murimo nikasema mambo yake nikaa Imana nasema Mungu atafanya niko nahise nsenga ndio niliomba nsenga nikaomba na nikaikala nikaomba ntangira kumva imbaraga ukuntu nasikia nguvu imbaraga ntangira kurira ntangira nikaanza kuomba na kulia nikaomba ndangije umugabo nibwo yahise ampamagara naomba mume wangu akaniita ikibazo nibwo yahise azanjyana kwa muganga akanipeleka hospitalini njyanye kwa muganga sasa nipeleka hospitalini atari gukina nifika hospitalini mtoto acheze mbere yo kuva mu modoka sasa nilitoka ndani ya gari reka banze nsenge acha niombe nyuma niombe maombi bigiye gufata najua hii naenda chukua nasenga naramubwiye azamura ibirahuri njyewe nsenga usohoke niombe hata mtoto ushaka kumfasha kama unataka kunisaidia narasenze niliomba ndasenga nikaomba nikaomba ndangije kisha nikasema Mungu wowe niteze wewe ndio mwenyewe nani wote nshaka ndio n'ubundi wavuze ko nataka uniguse byara nk'abaheburayo vile ulisema tazama kama Waebrania wanjye akine nonaha Ndio watu wacheze. cyuma niende pita kwa ile chuma kandi nako na mtoto ikintu kiri ku wa hii ejo Mungu nzasubire gusenga ndio nisirudi yake kuomba kweli ko nzasiba sitaki nikose siku ya hivi navuye mu modoka nitoka kwenye gari aramfungura vile mkono wangu nikajitembeza nikajifikisha naingia nakutana na daktari banyuza mu cyuma kanipitisha kwenye chuma kameze neza uka mguu ni mzuri banjyanye muri eko naho banyujije fika kuikoma umwana ari kubusha wakaona mtoto yuko na bujeri mvuga Mana ushimwe kasema Mungu asante nzaza gushima ya kushukuru mu kanisa gushima ariko nzanyumva umutima bikwanga kwa natashukuru nikasikia roho iko na katala ndasaba Imana ndashima Imana cyane nashukuru Mungu sana
mumfashe kwishimira. Mnisaidie kushukuru Mungu. Asante sana. Kwenye Mungu tunashukuru, utusaidie msikokote sana. Haleluya. Haleluya. Naje ngiye gushima Imana, nivuga ndi kwinangira mu mutima ariko naomba nishukuru Mungu. Ariko murambabarira kuva kuririmba gatoya. Nisamehe nitaimba kidogo. Hanyuma nitavuga ishimwe cyane. Kisha nitasema shukrani yangu. Uiteka niwe Mungu Onye sinzogena Anjamisha muchanya Chubatsi bubisi Anjaniruande Rwamazadasuna Asubizi neje mubuke Anubai yoguchira muka Ananyura mugicucucuru Sinzatinya kundi kumenya cyane. Nashukuru Mungu sana. Icyambere Imana yampaye agakiza ku buntu. Ya kwanza Mungu alinipa wokovu kwa bure. Ntabwo nari mbikwiriye. Sikuwa nastahili kupata wokovu. Ariko ni ubuntu bwayo. Lakini ni neema yake. Kindi cha kabiri shima Imana. Ingine ya pili nashukuru Mungu. Abakobwa benshi bagenzi banjye ukumva arajyanye ukumva yapfuye. Kuna wasichana wenzangu analala na kufa. Ukumva nyine ntabwo bakiriho. Unasikia habiko tena. Ariko kuba njyewe ndiwe ngihumeka. Kwa sababu mimi naishi na mimi napumua. Imani iramutse impaye fagitire aka kanya ntabwo akilipa fagitire kwa hii wakati siwezi ilipa. Niyo mpamvu Imana ndayishima. Nashukuru Mungu na kindi nshima Imana. Ingine nashukuru Mungu. Nari maze ukwezi kumwe na telefone mfite. Nilikuwa namaliza mwezi mzima sina simu. Nari ninangira ko ndumva nishimwe pe. Nilikuwa nimefanya ngumu lakini nasikia ni shukrani. Noneho ngajya by'Imana ko na telefone. Bwana pia Mungu mbona sina simu. Kandi ndagukorera wa na ninakutumikiaka. Imana yonyine irangira ngo Mungu pekee akaniambia njyewe ndabizi ko gusa wirinde irari wirarikira usikuwe na tamaa wewe usenge kandi utuze uombe na utulie utapata simu. Ndaceceka noneho Imana ivugira no mundi muhanuzi mugenzi wawe. Nikanyamaza. Mungu akasema kwa nabii mwingine ndani ya kanisa, Imana ije kuguha telefone kandi Mungu anataka kukupatia simu ya wewe ni uko Imana ibyangije kuguha telefone. Mungu ananiambia ndashima Imana. Nashukuru Mungu. Umunsi umwe nari nicaye, siku moja nilikuwa nakaa kureba
umudiakoni mu rusengero mu paparama. Diakone ndani ya kanisa wa papa akaniita. Arambwira ngo umukobwa wanjye ndagushaka mu rugo. Akaniambia msichana yangu nakutaka nyumbani. Ndamubwira papa nta kibazo ndaje. Akamwambia baba nakuja. Noneho ngigera mu rugo iwe, wakati nilifika nyumbani kwake, arangije arambwira ngo njyewe Imana yangendere ndumva ko telefone yanjye nini ya tablete ni ya tablete ya mkubwa. Ndavuga Imana ishimwe, Imana yambwiye ngo nguhite. Mungu ameniambia nikupe simu hii. Ahita kuramo simu card, akatoa simu card. Nese mpitambira papa mama aka telefone gatoya kandi ngi ukareka kandi uzajya wikoresha no mu kazi. Unipe simu ya kidogo hii utakuwa naitumikisha hata. Arambwira ngo ya ingwa iyi niongoza nikupatie hii akababu yenyewe niko nayo. Muri ya buryo nabonye telefone nziza, nipata simu ya vizuri singepata pesa ya kununua simu ile. Nashukuru Imana kwa Mungu akanganya. Imani ivuze Mungu akisema